Бүгін болса, мына SO деген мүчені өтөбүз, ал SO деген эмнени түшүндүрөт? Да деген мүчө, бул эмнеге кошулат? Местага кошулат, Местага. Местага SO коюлат дагы. Ошондо мисалы үйдө, базарда, каякта, Америкада, Кореяда деп туруп, андан кийин бизге этиш кетет, этиш кетет, этиш. Этиш кыймыл аракет, кыймыл аракет. Мисалы үйдө биз бирдеке кылабыз да турабы биз. Үйдө иш кылам, үйдө уктайм. Үйдө дегенде жанагы эни коюп койбогула, деген мүчө дагы да деген мүчөсү, бирок булдан кийин бизге эмне кетчү эле? Иссоё же опсоё кетет да. Опсоё. Бар же жок. Үйдө бирдеке бар же жок деп айтабыз. Бул экинчиси, местага коюлат дагы, бул дагы да мүчөсү. Силер айтасыңар мисалы, чибе чибе истоё бирдеке бар, бул да деген мүчөдүн көрсөтөт мен. Энин дагы да башка түрлөрү бар. Бир жакка баруу, да деген да мүчө бар. Ал баруу менен чогуу колдонулат. Бул башкасы. Азыр местага коюлуп туруп, да болот дагы, истоё болот, Истоё, опсоё. Именно кыймыл аракет этиш болсо эсо болот экен, Үйдө мисалы уктайм. Чип, эсо дейбиз. Чайо же уктагам өткөн чак болот. Чайо, учучак. 잤어요 өткөн чак, Так, 집에서 자요. 집에서 잤어요, ошол жака ошентип айтсак болот экен. Дагы эмне бар? Кошумча, местага эсо болгондон кийин бул еще дан деген мүчөсү, ал башка, вообще эле башка. Пока ушуга эле көңүл буруп туралы, бир местанын ичинде бирдеке кылабыз. Мисалы, биринчи мисалды окуйлук. Ушул эле. Эч кыйынчылыгы жок. Кыскача эле, түшүнүктүү, Биринчиси эмне экен? К менен на окуп атат. Окугулачы кана мага Эрлан менен Беримбек окугула. Үнүңөрдү катуу чыгаргыла. Запись болуп атат. 어디에서 한국어를 공부해요? 네. 도서관, 도서관에서 네. 공부해요. 도서관에서 공부해요. 코토로스. 어디에서 한국어를 공부해요? 네, 되나? 말씀드릴 그레이트 이런서 뭐가 유련입 찾았습니다. 한국어를 공부해요. 도서관에서 공부해요. 하나 음? 이런 тура окуп жатам, үйрөнүп жатам. Мына содон кийин кыймыл аракет келди, 공부해요 деген экен. Окууда бул кыймыл эмне кылып жатат? Окуп жатат деп айтабыз, Ошон үчүн эсо болду. Кийинки мисалды окуйт. Азамат менен Муслим. 만났어요. 네, 포토로스. 어디에서 친구를 만났어요? 으흠. 친구를 만났어요. 노숙민이. жолуккансың деп өткөн жакта суроо берип атат да, бул өткөн жак, 만났어요. жолуккансың дейт. эмне дейбиз? 영화관에서 만났어요. кинотеатрда жолуккан. көрдүңөрбү? эсо коюлат экен, 영화관에 만났어요 дебегиле, 영화관에서 만났어요. Так, акыркыны Орозобек менен кайра Эрлан окуйт. 에서 네. 백화점에서 쇼핑했어요. 아니요, 시장에서 쇼핑했어요. 호토롱. 백화점에서 쇼핑했어요. 네. 고객님, 백화점에서 쇼핑했어요. 우니베르막 다 쇼핑했어요. 소다 кылдыңбы же 쇼핑 кылдыңбы? 쇼핑 кылгансыңбы деп өткөн чакта айтып атат, кылдыңбы? 아니요. 시장에서 바다다 쇼핑 кыламын. кылгам. 쇼핑했어요. өткөн чак болуп атат, 쇼핑했어요. 자, мынакей. Салыштырып көрөлү. Менен мүчөсү жана айттым го, белгилеп кеттим. Бул дагы да, эсо, карагыла, биринчиде туурасы эмне экен? туан 씨는 한국에 있어요 деп атат. Кореяда. Бул дагы да мүчөсү,
şimdi 어떻게? 투한 씨는 한국에 있어요? 뭐 둘할게, şu varyanta. Ne 어떻게? 투한, 투한 Mirza Kore'de 있어요? Var, var. Var, var dedi. Cevap olsa Tuan, жөнінде мындайды майысына қарап тоқтатып қойсақ, Туан мырза Кореяда 있어요? 코토로 나가다. егер Туан 씨가 운동장에 축구를 해요. 축구를 해요 деген сөз не? Білесіз бе? Futbol oynuyor. 축구를 해요. 나, 장스사? 축구를 해요. 돼. 카약타겐 운동장에 돌아오더라메스고. Mudancan. Duramaz. emnege duramez. Meme mudancan eski olsun. 운동장 뭐 spor площадка. Ne? Spor площадка. spor площадка жазып қойдым ма? мінекей. туан 씨가 운동장에 축구를 해요 дейді. турамеса бұған себебі алдан кейін бізде 축구를 해요 болып қой ба? футбол ойнап отыр. ошон үчүн эсо болуш керек эле. тура эмес бул. кийинкиси туан 씨는 한국에서 있어요 дейді. тура тура эмеспи? бул дагы да мүчөсү а? баардыгы да мүчөсү экен. Yok duramaz. эмнеге? Kangu e olsun. тура. себеби 있어요 жана 없어요 менен бизде эмне болот экен дайыма? эгер 없어요 да мүчөсү болсо эле болот да. ошондо туан 씨는 한국에 있어요 болот да. жана биринчиде белгиленген туан 씨는 한국에 있어요. кийинкиси туан 씨가 운동장에서 축구를 해요. мына ушул туура болот экен. жана айтып кеткендей эсо болуш керек. туан мырза спорт площадкада 축구를 해요 деген эмне дедик? футбол ойноп жатат. эгер 축구를 했어요 болсо эмне болот? ойногон, футбол ойногон болот экен а. туура. мисалды карайбыз азыр. Так, ага чейин бизде еще диалог бар а. диалогду биринчи карап алалы. келгиле. диалогду окуйбуз. мага окуйт азыр Муслим менен Меримбек окуйт. үнүңөрдү катуу чыгарасыңар. 뭐 했어요? 친구 하고 음. PC방에서 게임했어요. 네. 리한 씨는 어제 먹겠어요. 예. 도서관에서 한국어를 공부했어요. 했어요. 이 에미코토로스. 투안 씨. 또한 대체적으로 어제 뭐 했어요? 개침력을 받았어요. 친구하고 친구하고 되겠냐? 친구하고 너는 메네나 하고 되겠냐? 너순 메네 친구하고 인터넷 마가진 메스 인터넷 카페 PC방에서 게임했어요. 무지대에서 고연다. 게임했어요. 네, PC방에서 게임했어요. 리한 씨는 리한보다 대체적으로 보는 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 리한물과 개침 yıkıldınız. Ne dedik? 그래서 또 한국어를 공부했어요. 요거 그죠? 도서관, 기대하나. 가리틀이 공부했어요. 먹고가 먹고도 되어 있다. 이런 등 되어 있어. 돌아, 작시, 잘했어요. 다들 예매가라 하고 되겠잖아. 니 dedik? Menen degene mücü. Kotorovsan'dan noce'de okuyubuz. Tak. Birinchini maga O'rozobek, ikkinchini Azamat o'qiydi. O'qinglar. Uningga qatib chiqarasiz. 하고, 배워요. 느낌사. 저는 리안 씨하고 한국어를 배워요. 니들 코토로스 부르대. Men Rihan Mirza 하고 되겠는데 men은 데드가 한국어를 배워요. 가리킬린 유료는 짜다 유료는 짜다 냅사 얘기 아사마 저녁을
먹어요. 맞아요. 동생하고 같이 저녁을 먹어요. Mucede basonu hago 같이 çok қолданады. Көбінше бірақ hago өзінде де айтып өтсек болады екен, а? Бұл эмне екен? Hago 같이 деген менен çok болып қалады. 동생 осында кім? 동생하고 같이 저녁을 먹어요. 이님매는 çoğu 저녁을 먹어요. 무슨 keçki tamaktı? Cep catabız. 제비스 деп айтады екен, тура 잘했어요. 다들 잘했어요. молодцы. ушул эле экен, э? Так, суроога силерге. ушул диалогдогуну түшүндүк да, жакшы түшүндүк да, 잘 이해했어요? 네, 좋아요. 그러면 투한 씨는 어제 뭐 했어요? 투한 씨는 어제 뭐 했어요? 투한 씨 몇번 되겠지? Hamsi gece. Hı Kayıt sayfamda Hamsi hı. Hoca Hı hı. 투한 씨는 어제 녀석들 에서 PC방에서 oyun oynadı. 게임 했어요. 문학이야, 비린지. 친구하고 김민혜나 도한 씨는 친구하고 PC방에서 게임했어요. gece 도한 Mırza dostuminin internet kafede 게임했어요. oyun oynadı. Giyinki. 리한 씨는 도서관에서 뭐 했어요? 니네 풀어보다. 리한 씨는 도서관에서 뭐 했어요? gece karşı bibliotekte ne oldu? 비блиотекада не кылды? Не кылды? 뭐 했어요? Karşı 네. Tosaguan 그래서 Tosaguan에서 한국어를 네. 공부해요. 공부? 했어요. öt건 잠깐 했어요. 네, 한국어를 공부했어요. 잘했어요. молодцы.